米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。我既不在古尼嘎索林诺法鲁抓伊达阿米第二多嘎瓦斯，忠心的信仰是有价值的。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿诺嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以乌利兹斯莫奥杜萨布洛恩嫩阿兹方萨卡利马阿杜谢尔苏阿萨，那奈里巴哈阿米巴奈果达拉鲁萨埃阿米弗鲁萨多萨巴鲁马阿达姆绍沙安。诗篇126篇第5节说：愿含泪撒种的人都欢呼收割。萨利嘎嘎奥达拉抓米第二多嘎瓦斯伊。O sasa ijalan ita o misa Kristo ay atlemak kunini tangasa itulas no orib. Nikaw rila sa ay ko mi raumay to rumiat atlemak kunini. O mi pawatayay kita to nika mararit ko kawas mi lipot to wawat ningra. Parihatayan ato paripahagan ningra kita i masa mamaanay atlemak.虽然信仰是我们基督徒终其一生都要努力的事情，但这并不是浪费时间的行为，而是在见证上帝时时刻刻看顾他的儿女，主使我们在任何情况中都得着平安和喜乐。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥巴索林嘎古。我既不在过尼嘎索林诺法鲁抓阿过阿米第二以第三难，那哈尼达拉马安过比能能一说，多尼嘎坦能得诺巴索林诺法鲁抓阿过以卡鲁拉yan阿勒马，但matungar阿matungar过萨巴卡勒麦一说以达瓦难。主啊，我确信忠心信靠你是有价值的。因为你看重我在困境中坚定不移的信心，使我得以领受你加倍的祝福。Pakani i dalam anay a ngangan nutabang si Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。